području. Kako su nam kazali organizatori, odnosno domaćini, njih je puno u ovom malom gradiću koji broji nekih 20.000 stanovnika. Kažu mirno mjesto, svi se slažu i rado se druže. Tako će biti i večeras u ovoj dvorani, pa vas pozivamo da budete s nama i vidite kakva je bila atmosfera. Mi smo ničiji, uvijek smo na nečije međi, uvijek nečiji miraz. Vjekovima mi se tražimo i prepoznajemo, a uskoro nećemo znati ko smo. Živimo na razmeđu svjetova, na granici naroda, uvijek krivi nekome. Na nama se lome talasi, povijesti kao na grebenu. Otrgnuti smo, a ne prihvaćeni. Kao rukavac što ga je bujica odvojila od majke, pa nema više ni toka, ni ušća. Suviše malen da bude jezero, suviše velik da ga zemlja upije. Drugi nam čine čast da idemo pod njihovom zastavom, jer svoju nemamo. Prihvate nas kad smo potrebni, a odbacuju kad odslužimo. Nesreća je to što smo zavoljeli ovu svoju ilovaču, pa nećemo iz nje. A sve se plaća, pa i ova ljubav. Svako od nas misli da će nadmotriti sve ostale. U tome je naša nesreća. Kakvi su ljudi Bosanci? To su najzamašeniji ljudi na svijetu. Ni s kim se povijest nije tako pošalila kao sa Bosnom. Jučer smo bili ono što danas želimo da zaboravimo, a nismo postali ni nešto drugo. Sa nejasnim osjećajem stida zbog krivice i otpadništva nećemo da gledamo unazad, a nemamo kada da gledamo unaprijed. Zar smo mi slučajno tako pretjerani, meki i surovi, raznježeni i tvrdi? Zar se slučajno zaklanjamo za ljubav kao jedinu izvjesnost u ovoj neodređenosti? Zašto? Zato što nam nije svejedno. A kada nam nije svejedno, znači da smo pošteni. A kad smo pošteni, svaka čast našoj ludosti. Dobro večer, dragi gosti, ovo je bio mali uvod u naše večerašnje popratnje sjelo. Da se prisjetimo ono šta smo i od čega smo, od koga smo. Čast mi da vas mogu pozdraviti u ime organizatora ovog popratnjeg sjela. Večeras sa nama su Planet Band, Cerovački izvori, Vinko B, kao i naši dragi gosti Hrvatsko srce iz Nusbaha. Naravno, ovdje su večeras i domaćini, folklorna skupina Djeca dijaspore, kao i Hrvatski dom Posavina Adnan Puhaj. Hvala najljepša. Večeras imamo čast još jednu da se nama u ovom slavlju se pridružili ekipa Posavske televizije, tako da će ovi naši susreti u slavlju i veselju biti zauvijek zabilježeni na filmskoj tradiciji. Pa ujedno da i njih pozdravimo sa jednim aplauzom. Večeras po običaju, znate, imamo tombulu, poslije će naše djevojke, naše lijepe Posavine da prodaju našu tu tombulu. Kao što je večer po našim pokladama i običajima naših naroda i tradicije, naših očeva i majki, sad će nam se prvi predstaviti Hrvatsko srce iz Nusbaha sa jednim starim našim običajima ženidbe i udaje. Pa molim da krenu sa igrokazom. Mama, ja bi s tom nešto pričala. Pa hajde Maro, reci. Pa ja bi se udala. Jup, otkud sad to? Pa mi se volimo, ko to vidi. Pa ja i Marko.
je ružan. Pa šta i tvoj tata je bio ružan? Pa opet imamo svega, puno kuća svega. Idi jak se, tata, za vašu čačku. Janjo, di mi je ta flaša s rakijom? Pojma nemam, nego te malo sjeda pa pričamo. Ajde, ali samo nemoj dugo, nemam ja vremena kod ti. A, di mi je ta flaša? Znaš, treba li udati našu Maru, samo mislim da je još malo mlada. Pa i ti se mlado udala. Nažalost. Imam ja dobru priliku za nju. I ti? Imam ja u Slavoniji od prijatelja Mate, sin Đuka. Bogata kuća, puna svega. Ne znam baš. E, ja znam. Čekaj da te malo popravim. Valje, di si Marija? Uvijek hvaljen. Otkud vi idete? Evo mi došli da prosimo vašu curu za našega Franju. Neka, te malo ići za u hatu. Hvaljeni si, Marija. Uvijek hvaljen. A tko ste vi, da niste možda proprašili kuću? Ja mislim da nisam, da je to Perina kuća. Jest, ali Marina. Pa evo, tako, mi smo došli posjetiti vašu curu. Znaš ti, prijatelju, kako ono kažu naši gastarbajteri, da ti nisi malo falš. Ona je naša cura, ide u naše selo. A da ti, prijatelju moj, nisi, kako bi rekli naši gastarbajter, niksa šti. Mi smo prosti Slavonije i cura ide u Slavoniju. Gotovo. Polako ljudi, valjda se i nas nešto pita, jel tako Pero? E, dobro si rekla. Mi ćemo da odlučimo. Sad mi je valjda dosta svega. Nećete vi mene određivati za koga ću se ja udat. Ja ostajem kod svog Marka, pa ne puknu i mama i tata i vaše selo i vaša Slavonija. Ja ostajem u svom selu svoju posao. Sada će nam se ponovo predstaviti Hrvatsko srce Nuzbag sa plesovima i igrama iz Ravne Posavine.
Evo idemo i sa nekim od članova Kuda Hrvatsko srce da porazgovaram, da ih upoznamo. Kako se ti zoveš? Janja Jurić. Iz? Ja sam iz Prijedora, Brčko distrikta, ovdje sam u Kirdorf. Da. A kako se ti zoveš? Ja sam Mario Burac, ja sam iz Posavne, Posavac, iz Donje Skakave, isto Brčko distrikt. Recite mi koliko ste dugo u Hrvatskom srcu i kako vam je tu? Ja sam imao već 5 godina i meni je super, odlično mi je stvarno, dopadam se. Šta najviše volite raditi? Pa evo učimo nove plesove i sviđa nam se kako naši učitelji Ivan i Ksenija rade s nama i nove koreografije s nama uče i uživamo stvarno u tome. Ok, evo uživajte dalje, vidimo da poznamo i vaše mlađe kolege. Može, hvala. Doviđenja. Volim čuti Šargija kad svira, nasred sela kolo da zaigra, pa dok cura kolo poigrati i iz kola pjesmu zapjevati. Kaže naša sljedeća folklorna skupina, djeca dijaspore, Atnak Puhajem. Pa kaže, ako ste zaboravili kako svira Frula, Mihajla Delić će vas posjetiti malo kako se to radi.